Hello, Tuni Kuki News Bezosi na bon chaven le nei vin Tuni ahi India le Pakistan boina chungchang ho in se hui tin chule igam sunguwa thupon in pi ho hi hen ahi lo le group dang lam kai dang in thupon ahin bola mi pi het dinga het sa na ahin nei na ho zong aba nei cha in hin ve hui tin India le Pakistan din mon tu le tu a hi vet na hi le galpi hongso dinga jong hi din mona a hi ta in hi chi thil so hong ke pat na ho jong chu video masa jong chu in a sei ta vin hi chawai ga velo chun 22 April 2025 ni a jong chu in a sei a hi ta in Jammu and Kashmir kama thing noi hon milham ho tampi anathat nu vin chule tourist a anachi ho jong hi amin adong vin muslim a hi lawai le hi ta chu atha jing a hi ti a jong chu in a sei sa wa in a venai lo hon in a nung vet thei wa in hi chi ban zoma hi ana sei kit hoi tin hi chi thil so lai ta chu India gamsunga prime minister pa Modi hi gamdanga anajina muslim country ho to kizop mat na ding a hi lo le business bol khom theina ding to gon ho hi nasata anagon a hi in a hin la hi chi ama lo lai ta hi chi to bang thil so a ama ahung nung hluna hi a thu sei na ho video ho a jong chu in a modi a hi in mun chom channel chom a jong chu a hin so bin azi chu prime minister kiti ho hin thu neu cha asei wa hi jong le nasata a mi tampi hin a viral sa aji a hi ja chu in mu kha de buta sanin koi ta bang he khalo ho ding in neu cha ga sei be ki lew hen aman asei na chu a hi le hi chiwa attack ki bol na chung changa hi koi hi jong le ki hold do in tin amun ho hi operation ki bol in tin punishment hoi ta ki peding a hi hichiwa thing noi na tong ho hi hoi lai muna umu zong le punishment ki peding ama ho hi ana to dung zui wa got na ki peding a hi ti a jong chu thu phon na ana nein chule hi chi keu a hi point 2 a hi Pakistan hon jong na sata a boulder dunga LOC dunga hi thal akap jingovi ti a hi in thal akap jingji wa hi Indian Army hon jong tu le tu a hi ale thu nan thal ho missile ho tam ta ho hi nisi a hi test a bol win hi ta chu alanga hi kikap to chet hi jong le boulder dunga hi missile ho aka mova bomb ho aka mova hi ta chu le thu na hi jing a hi in hi chi chung sang thu hi ahung chi sau za ma hi le chun I chan ham khat na gal hung ding dan din mona jong hi mo a hin aji chu India in jong hi chiwa thing noi hon attack a bol na chung chang wa hi a le thu na ta banga hi Pakistan gam sunga lui long lut ho hi kha tan ding hi chi hi khat si hi po in tui izat ham khat hi Pakistan gam sunga aman poimo ta low ball na zonga za a hi lo le kisil na ho a zonga za tui long lut ho India gama ko na long lut ho hi treaty anake ball dan ti chu ke ho to na dan dung zuya chu India in dem sim han lang len ta dam ho hi sim zong le hi chi ke ho to na dung zuya chu ake khat ta bang hi atinova ake khat hi Pakistan gam sunga alon lu sa tho a hi in a hin la tu chung thil so je a hi Pakistan Army ho a hi lawai le Pakistan citizen ho tampi hi chlai muna hi ahung zaw vi attack nga jong hi nga ai attack thing noi ho jong hi sepai army hon Indian Army hon izan ham khat jong athau a hi ta in hi che ho chu identified a bol wa hi le Pakistan citizen tampi hi zaw ai ji in tu chunga hi Pakistan to hi chiwa treaty ki sign ho ai lawai le Indus water ho nga tui ke hla lut ho hi chi treaty supply ki bol na ho tui supply ki bol na ho hi abona kha tan ding ai tai ti a jong hi
thulu na anabol tawi ti ho jong chu mu a hin hita hi India in Pakistan gam sunga tuilong lut ho kha tan ding a hin got phat no win in Pakistan ho jong hin India le thu na a hi air in Indian airline ho ama ho gam sunga leng lut thei ta loading airspace ho hi anakha tan tawi ti ho jong hi mu a hi ki nin tu le tu a hi gam te ni ki ka a hi ki kap tu na chet jing hit jong le a thu a hi na sata ki bol to a hi ta in khanin tui a kha pi a khanin a gam sunga van leng a hung len lut ding hi a kha tan kit a hi ta in hi ta hi gal hi alanga country te ni hi ki bol to hlon a hi ta in a mi thala ki kap to chet hi jong le a thu le politics lang a hi lawa hi le trade dunga hi nasata kidona zinga Pakistan in zong Indian product momong Pakistan gam sunga lut thei loading ti a hi in India mi in zong Indian government in zong lakit chana hi Pakistan citizen India gam sunga sa loading chan ge ya hi thupi na ho zong anei tai ti a hi le hi chiwa Pakistan in India adinga airspace aha pi ahi I chan gea gen theina ato ding ham ti ga seile phani chi sei masango win India in Indus River ho akha pi tilhen tui long ho akha pi na ahi I chan gea Pakistan gam sungi effect ding ham ti aile Pakistan ho hin hi chiwa India gam sunga tui mun thu mun li a long la ho hi mang cha ahi lo akibolowa nga tuini na ho amu theiwa hi in hi che ho zo si che hung tan ding a hi tain ho ve ki ting le hin I chan ge a gen theina hin to de ham a hi lo le tu ko ma jong hi low ball na I chan ge a gen thei de ham ti ho jong hi het thei a hi po in Pakistan gam sung hi thing noi hon na sata asu gen thei banova ama hon hi chi thing noi mang cha a chu amma ho gam sung boy na ding divert bola India to Kiboi na ding za chom a hin bol ho hi ivet na hi le chun alang khana hi thang tom auma a hi in a hi le tu a hi Pakistan in Indian airspace akha pi na chunga hi I chan ge ya gen theina India adinga hi I chan ge ya gen theina hlung thei ham ti hi ga vekit le hen hi chiwa hi Pakistan ho a kona Twitter a kilado a hung kita a hi in ama hon a seina wa cho a hi le tu a hi flight ho Indian flight ho hi airspace ho ki kha pi a hi ta in Delhi Mumbai a kona Europe jot na ho jong hu ha sading a hi lo vai le Center Asia a hi lo le Russia North America ti a ki jot to na lam hla na ho jong hi hung boyding Air India a hi in airline a hi in a hi lo le Indigo a hi in hi chi international operation ho hi chi ho jong hi I chan ham khana India in ha sat na ato ding a hi chi chung cho na chu a time mo jong hi masanga pungkhat sung azot ho chu tu ai pungkhat wal azot deu aban le thau liter khat alut na a chu tu a hi liter ni lang liter khat sanga tam zo lut ding aban le hi chewa hi operation cost song hi homeboy thading a hi ti a hi ama ho kinep na a hi in hi chi ho hi thau lut han lang a time lut jong le India to survive thei a hin la ama ho gam sunga tui ki hla lut ho ani acha na ho ki hla lut pi ho hi aki kha tana hi le chun I chan ham khana Pakistan ho hin gen theina a hin to de wa hi ti chu iga het theina de wa in se wa hi in hi chi chu ti ta lo wa jong hi tu a hi Pakistan ho hin propaganda zat chom a bolovin social media ho a hi chi to banga hi Indian army van ki vanna Indian army hon tu a WhatsApp dunga a hi lo le social media dunga Pakistan thing noi hon hi chi to banga hi India attack a bolovi ti a social media a aso banga hi THIL a umpoi ti a jong he azat seya a hi lo le Indian leader ho oimo a hi Indian army van ki vanna
azo analowa hi social media ho a jong hi ahin ta do vi ti ahin hi chiwa hin ta do pa jong hi event na hi le blue tick kit na hi chi Twitter account na hi blue tick kiti ho hi mi neo khat gin chat thei a hi lowa hi le permanent a hi lo la million milal ho a hi chi to banga hi a hi in a hin la tu a x Twitter hi chi masanga Twitter anakiti a hin tu a hi x akiti ta in hi chi platform social platform pen hi a hi la chun hi chi blue tick na dinga hi Indian sumaga ki sei han lang le zani za thuma jong ki cho the hi lo le zanga zagu ma jong ki cho thei thil a hi in hi chi pa hi hoita Indian government in hol na a hin ne ya ama hi koi ham iti a hin hol wa hi le ama hi Pakistan officer khat hi in Pakistan a dinga hi na izat ham khat jong hi ato a journalist ho jong hi ama hin izat ham khat hi control a bole ti ho chan ge jong hi amu do wa hin aman Indian army form kivana amin ahin ki seina chu Asok Kumar ti ahin Asok Kumar jong hi hoita vet nuwa ahin khol wai le masanga Pakistan thing noi Pakistan army khat major khat hi ama min mangcha hi chi to bang thu hi ahin sei hi ti ai jong hi mu do ai kinin Asok Kumar jong hi a thi hi ta ai wanga Pakistan army khat anahi hi che pa min mangcha chu ama hin hi chi to bang social media ho a hi thudi lo ta a Indian army ho su min se na ding le Indian mi pi ho su min sit na dinga hi social media x mangcha a hi thu so ho jong a hin bole ti chu mo a hi kinin hi za a hi a hon jong i sei jingu a hi in social media ho hi ta san thei ta a hi po in hi za a chu adi lo pa hi verified ngai a hi ita social media hong ki so jo si jong hi ta san thei a hi poi ti chu iha sai pen wa hi in social media hi aza dan I thip ma hi le I chan ham khana effect a hi in aza dan I thip lo wai le ei dinga I chan ham khana I chungi na jong hi thei a hi ti chu I ga he thei de wa in se wa hin I chi chung changa hi tu a hi Russian embassy hon jong ama ho citizen ho hi warning apeta ve ti ho jong hi mo a hin a hi le hi chiwa Russia embassy in a citizen ho warning api hi ipg ham ti le Russia ho jong hi tampi India a hi in a hi lo le Pakistan gam a hi in hi che ho a hi mi tampi a hi India vanoi le set US vanoi le set na hat pen US in jong masanga Russia le Ukraine ahung ke boi ti la hi Russia gam sung hi izan ham khat sanction abol khuma mi zong lam hla thailo na ding za chom thu aphon wanga hi Russia to anaki ha kom pen chu China a hi in India a hi in Pakistan a hi in hi che ho gam ho to hin kizop mat jing a hi in hi za chu Russian mi hon jong Europe gam azot thailo phan wa chu hi chi gam ho hi a hin zot no wa hi le Pakistan gam a hi in India gam a hi in hi che ho a hi Russian citizen jong tamma ma a hi in hi chila a chu tu a hi Russian embassy India in Pakistan embassy hin tu a hi koima Pakistan gam sunga chele wale ibol ta lo de wa hi aji chu India le Pakistan gam te ni ki ka a hi boina I chanam khat hung sang a hi ta in Jammu and Kashmir attack thing noi hon attack a hin bol wa ko na hi gam te ni ki ka a boina a ji in koima Russian citizen hon lam hla le na inei ta lo de wa hi ti a jong hi Russian embassy ho hin thupo na ananei vi ti jong chu mo a hi hi chi ba na chu Israel hon jong tu a hi India ho na sata support a hin bol wa e chi thing noi hon attack a bol na chung wa hi thing noi ho oi mo na jong sang ta a hin nei vi ti jong hi mo a hi in hi chi keu chu hiloven Israel intelligent ho hin India ho a hin hil now chu a hi le
Hamas ho hin Hamas leader ho hi masanga India gam sunga Pakistanin occupied abol ato phana mun POK a hi Hamas leader ho zong ana ko win ama hon jong na sata til khawna ana neizi over hi chi to bang thil so hi hung a hi in India ho hin hi chi Hamas leader hon Pakistan in ato phana gam ahin vil ha akona hi Indian intelligence hon hoita na kholuwa hoita na kivian ding dolu ahin la India in I macha na asa lo jiwa hichi Hamas leader hon ahin visit jiwa tu chung thil so ho hi so ahi ti chan ge hi India ho ahin hil na ho jong mu ahi ke nen ahi aban le tu a hi official ta a India ahi in Israel ahi in apon do lo wang ba hi Israel in jong itiam khana Pakistan in missile ho ahin kap khuma hi le akiven do na dingu wa hi agalvan ho India hi nga hi ahin zo ubin e che ho jong chu ahin supply ding thu ho jong a save ti ho jong ki mu ahi in aban le hi chi attack nga ko na hi US ban leng ho jong hi izat ham khat India gam sunga hi ahung kingai ti ho jong hi mu ahi in hi jong le EPP a bolwa US le Israel in is tabang mancha India hi a pi ham ti ho wang ki official ta atu ni chan ge ya hi kiso do nai lo ai hi chi chan chu neu khat India le Pakistan ki ka a Kiboi na ho I chan ge ya a hi lo le tu ni chan ge ya hi I chan ge hi tam ti ho I ka he theine diu le gam dang danga embassy hon jong India le Pakistan Kiboi na dinga hi ami pi ho I to banga gi na abol vam ti ho le a kiven theine diu ngawa thu a sei na ho I hin sei the ho hi chan cha hi in tu hin e ho Kuki gam sunga thu so ki bol ho ga velo hen phat masa a zo ho ho ni anaki hal ha na jang a hi in bong mol a hi in hi chi hi Burma gam sung hi zong le iso piu zo ho chen na a hi in hi chi wa hi ZRA hon an hal ha ji wa I chan ham khat India gam sunga ZRA a zo pang ho jong zo hon na sata a hin gi na ho Burma gam sunga zo hon a zo chan pi ho mama ZRA amel ma holanga apan ji wa dodal na sangta ahin bol ho jong inamu a hi in hi chewa khoni ZRA hon ana hal ha na chungwa mi pi ho hin sille chen ne le cha ha sat na I chan ham khat ato a hi ta in hi china chunga hi ama hon join appeal ahin bol now hi chi ama ho sung bo wa appeal a bol a hi in hi zong le hi chiwa hi ama hon appeal a bol na wa hi hi chi khote ni a dinga hi ki tho pi na koi to bang ipi thei ipi wa ki tho pi na bol ding a hi ti a hi thu so a hin bol a hi in da ta khat chu a hi le hi chiwa iso pi I u inaw I chan khom pi I thi san ki zop pi khat hi chi to banga in anaki hal ha pi jing ho hi email ma hon I bola hi jong le ki pon na tho hi in a hin la iso pi ma man hi chi to banga hin bol teng le I po na hi sang a hi in tunia ken ka sei nom pen cho hi le I gam sungo wa hi Kuki a thakhan a khom hi tin atuma a tribe ma ki vai po na ho jong hi subeyo hi tin a hi lo le hi che ho hi hat sa da leo hen de ya umi ti a hi in tu ni a jong hi ga velo chan na jang a hi in bong mol a hi in hi chi khote ni ki tho pi na dinga hi tu ni a hi zo tribe si in pan na la wa hi le 25% hambo pan na la thei diu a hi in a hin la Kuki a hoita ki loi khom hen lang I bon chawa pan ki la khom thei hen lang a tribe ma ki vai po no ho hi hi hen lang he la tu ni a 25 keu he lo 100% Kuki cha te zo sin isil I cheno khanin to ka khat a hi lo le sang khol khat ga ki pi jong le I chan ham khat I don do de wa hi
tu ni a hi zo ho si na don wa hi le som ni le nga na don do mai theu a hi lo vai le nga ku ki mina thana I bon wa ki dong hen lang hi le chun hi chi wa hi zakhat lang I don do de wa hi ti chu neu khat a phat chom ding dan a hi lo vai I pan kho mo wa hi le hi chi to bang thil so ho jong a lo ding dan le I hat ding dan I phat chom ding dan ho chu dei sa na neu cha I ga sei be wa hi in aban ki na hi Kuki in pi chandil ho a hi in hi chiwa Kuki in pi chandil ho jong hi affiliate to Kuki in pi Manipur ti a hin tu kal hi chiwa hi Manipur ahung ki ji ki na hi le mi pi ho ni pom ta lo ri hi aji chu e ho hi Manipura ko na separate administration ki thum a hi tain Manipur ka dei ta po veti a kiphin na ki nei ta bang a hi in hi za chu Manipur a zawa hi le kisim ta lo ding a hi za chu a hi thei chana Manipur ho a hi lo le mei hlein anakimin von ho hi a hi thei chana ikam sungu wa hi isu mangungai a hi a product si a hi boy amin ho zong hi I hiel phat no rename bol phat a hi tai ti zong hi ka sei do no min hi tu ni a Kuki in pi chan deal hon thu phone a hin nei naw hi a hi le meeting dinga ko na a hi in igal nei naw hi kum ni hung thling ki go a hi ta in hi china a hi I chan ham khat gam sungai ki het to lo na ho ta thil tampi a hi ta in hi ze a chu tu ni a Kuki in pi chan deal hon jong ki het to lo na ho ta thil tampi ta je in hi chi amun le mol ki pe ho ahun le aphat ki pi na mun ho a hi meeting bol khom ding ti hi to gon a hi nei win ani ho hi a hi le 30 April 2025 Wednesday ni hi ding aphat a hi le pung som la khat hi ding amun a hi le haika community hall hi ding a hi ti a hi thu phone a hin bolovin hi chiwa chil na anei ho chu a hi le KSO chandil a hi in ZSP chandil a hi in UZO a hi in aban le KWOHR a hi in KCA a hi in aban le KCA Khiengjoy a hi in KCA chapi karong hi chi ho zo si jong hi tepna abolo a hi honung teng le koi ta bang hi chi meeting a hung zaw lo au ma hi le koi man oimo I bol thei lo diu kidem to ho I bol thei lo diu hi ti a jong hi ama hoin appoint a hi a hin pi win hi chi hi mi gam sung inam sung boy na je a meeting ki ko a hi in itiam khana hi chi meeting a hi thulu na ahung ki nei ho hi ahung lo hon khonong le koi man dem na I bol thelo di wa hi ti a jong hi a in sei win koi to bang dem na bol ding eu mo wa hi le hi chi meeting a hi zaw wa hi chi meeting a hi ilung dei lo a sei kha wa hi jong le I sei ko de wa hi in a hin la min meeting hin ko wa I chi lo anung sanga sei sit na ding hall a hi lo le dem na ding hall I mo wa hi le wang chu hi chi ho chu a thu kil ta lo ding a hi ti na a hi ti chu Kuki in pi chan de la ko na thu phone ki mo a hi in tu hin Kuki in pi ting no pal ho anavekit lew han ama ho jong hi affiliated to Kuki in pi Manipur a hi kinin kim a hin ala in hi chi jong hi adi poi hi za a chu Kuki in pi ting no pal hon tu ni a press release a in bol pa hui ga vekit lew han ting no pal in pi Kuki in pi ting no pal district to observe separation day on May 3 ti a hin hi chi hi district headquarter a ki mangding a hi ti hi het sa na mi pi ho a hin nei ki no win hi chi wa hi May hlei hon I so pi I u inaw gen thei ta ina bol pi wa a rep mo wa I tha pi wa naked na jong lam I zo sa wa hi chi ho lungkim lo na a hi hi chi hoi ta manding ti a hi in hi je a chu separation day man na dinga hi kanami te ho I bon chawa I zaw so ke de wa hi ti a jong hi thu phone a hin bol vin hoi ta sim leu chun a thu hi anala nal hi ama ho ji dan hi nga a thu sei dan ho hi point a hoi thei le jengin tu a hi CM former CM Biren Singh le
Maharaja Leisiamba Sana Zauba ama ho to gon na noya rambai tengol ho to kitho a mail hating noi mi izan ham khat to May 3 2023 ni a hi Manipur government to kitho a Kuki chate tha chimit ding le su min sit na ding su chimit na ding a hi a in alo ho in ilo ho in hal ha pi win ho in izat ham khat jong a hal ha win tu ni a hi in nei lo nei lo tampi tawin hi ze a chu hi chi mail hei ho a ko na separate ka hi ta ve ti vet sa na a hi kanami te ho separation day May 3 le hoita district headquarter man ding kiti a hi in hi chiwa hi bon chawa hyung jaw so ke de wa hi ti a hi thupon a hin nei wa hi in kangpo pi district nga thupon ho jong ingai tawin lam kalanga thupon ho jong ingai tawin tu ni a hi teng no pal hon jong hi chi to bang hi thupon a hin bol kit na win chandil lang hon jong hin bolin tin mun chom choma kiman cha na ding ho zo si hi chini ho hoita nit ding dan le kiman cha ding dan ho hi agam kaya thu phon hung ki nei ho chu aban ban cha in se wa hi ti chu he them na diwa in se wa hi ni chan chu tu nia India le Pakistan Kiboi na chung changa iga het thiem theina diule tu ni chan ge ya I chan ge ya din mun hitam ti ho het theina diule igam sungowa thu hung ki phong ho ngeu khat I hin ta lan thei ho hi chan chu hin tin tu ni Kuki news be zo se na chung ovin ka ki pai na bon chawin pathenin phathei na bo so ke taw han